Ajde, ajde! Ica! Luka! Luka! Pa Luka! Pa sudija! Pa će si uz ruke stranske! Stranske! Pa će si uz ruke ustavi! Niko, Marija, no, bliže! Bliže, krike! Kristijan! Bliže, Luka! Sam! Bravo, bravo! Vrat, Cigi! Igra! Paži ovoga! Pit hier! Samo gledaš! Prvi počas smo šli 100% tekmo, koliko smo se zmenili u garderobi. Napadali smo agresivno u zadnju liniju in to nam tudi prinesen pogled od 3 zaslužene gole in smo šli zasluženo na odmor z vodstvom. Babe v Pastomaju. Ja. Well done. Bravo, bravo! Ja, v drugem polčasu smo vodili že 3:0. Z prvega polčasa smo imeli prednost in pač tekma, mislim, naša igra je bila manj intenzivna in posledično so prišli do 2-3 šans, ampak nam je uspelo zabiti en gol in smo tekmo pripeljali do konca sproščeno v našo korist.